Tuhan Engkau mulahi aku, jana ikelini aku. Tuhan kap ngerunggui kalaksi tertindi, man kalaksi kelihan ibereken anakan. Tuhan kap sinang tangi, kalaksi ibas penjara nari. Tuhan Engkau mulahi aku, jana ikelini aku. Tuhan kap si pemedakkan mata si pentang, ipete disna kalaksi enggo guling, kelengate naman kalak bujur, kalak pertandang silit inegerinta ikawalina. Tuhan Engkau mulahi aku, jana ikelini aku. Diberusi enggom baluras anak melumangi sampatina, tapi sura-sura kalak jahat lalap iban nalasahun. Tuhan kap raja sindekah-dekahna, di batandu kap osion, erkuasa rasa lalap serasa lalap. Tuhan Engkau mulahi aku, jana ikelini aku. Alleluia, 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 alleluia. Amin nabaya gia Tuhan ta Yesus Kristus, tapi guna kini ulindu ipemusil nabana, gelah arah kemusilan nae jadi bayakan. Alleluia, 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 alleluia. Talangilah pusuhnu nang dangi kala si musil ras si kekurangan. Enda mepedah Yesus man kita Bapa nande turang ras senina ibas wari minggu semal si pe-26 kan enda. Bas sada wari sada kala bayak nupiri motorna ia dalin-dalin kusada kuta, tatap nama mangatena maka pengadina motorna, idahna sekala pernandain musil keretang, latem palit nari luhuna sangana yang gagat ukut, sungkunna pernandain aidanina, engkai maka kam gagat nandai nina, reh nina na pernandain aidah. Uwe turang ay kelaku musil nadah kam kai kelpelan ilit basaku si bahan si kupahan. Oh adi bagai auta kurumahku kita auta, tapi turang lit kak pitu anakku. Oh ijaya
ijah arah leparah idah kalak baya ai dalik je pitu kala anak nandai pe sanganakang gagat dukut auta baba ya krina ku rumah ka maka nangki ia kudas motor ndai krina ia berangkat ku rumah kalak baya aida sekel kenana pusuh pernanden aida perbahan kini ulin kalak baya aida maka nungkun ia oh turang engkai maka muhuli kelukur nang dangi kami maka na babandu berkani ku rumah oh labu kai pe turang nina perban rembang ke dukut i rumah kami sanganaka gedang kel na ije kare kene kenang gagat nandai bapa turang ras senina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus ibas benana narikin pe gereja anta lalap ngenda iam perdiateiken kai si perlu guna manusia labo pertendinna saja ngencamiglah na menghuli sikap tapi rikut kape ibas ekonomi bagai pe ugaglah na rikut kulana pe senang maka kini sertaan manusia eida mekap tujun kini tekenta gereja anta eida pajak gelahna ia perdahin rusaha ngikutkan ngusih kini sertaan kemanusiaan Yesus sirikut kape ia di bata tapi adina si pegermetkan ibas geluh ta enda si bagenda kap si rusur si semal terjadi bagenda nina adina ndabuh HP iya ngu kebiaran pecangin talang tapi ya di teman nang enda guling tawa iya bas ada sisi kini tekan enda mereka membantah kedamaian tapi iba sisi sidaiban kini tekan enda rebahan sa ngisah siakap ngisah janah la tuhu malam ate kalak sirkini teken natap kai si terjadi di dunia enda tupung itatap na kalak kelihen tapi si deban entabah-entabah main di restoran la sikap akap na geluh tupung ia erdalin sikap kundul das motor Alphard kalak si deiban idahna di tengah udan meder norong-norong becak na mogok ida atas besi tua ras sampah botot kini teken eda ngongjar kalak gelah ngit empenahang baban berat teman na manusia kini teken eda labu cakap saja labu bas pusuh saja ngenca tapi enda gegeh si ngonjar kalak guna ngelakaukan kai si banci nampati kalak si raruntung bagi ia maka tuhu-tuhu si tuhu nakal cilaka menda jelma si tutup nama tanah nang dangi kesusahan ras kemusilan teman na jelma nampati dengan merai man kalak musil ras kalak sila runtung enda jadi tanggung jawab kemanusiaan ta si pakai wista mejilai mewah ku gereja enda banci-banci saja tapi ulah kita lupa pertoton liturgi singgeluh mekap berbagi ras kalak si tuhu-tuhu perlu maka berita karena kini rajan dibantah eda labo karena keselamatan pagin saja ngencalang tapi berita kini rajan dibantah eda mekap
pengaunjar bas pusuhta gunam perdiataikan kalak-kalak. Silai perdiataikan kalak, mekap kalak si musil ras kaute. Senina ras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Perumpamaan sini belaskan Yesus dan ingatkan kita karena perukuran sifat si perlu si tatap ibas dirinta si man pekena-kenaan. Mekap si gua pakin enda sifat ta si natap kalak kitik enda jadi suruh-suruhan saja ngenca bagi tempat bagi kerani saja. Kidekah geluhna kalak bayak ibas perumpamaan dai enda si tikkel pelalit ukur nam perdiataikan teman nasi kau te mekap sila sarus. Entabah akap naman sila sarus je ugah-ugahan mankai pelang. Maka perban akap nang ida suruh-suruhan kencang gua mate pe ipinonaka si Abraham suruh ndo siti Lazarus eina gelah tak kena sentak tak lau lah dia bangun. Siakatan si dei ipinona nengaka pe man Abraham. Oh Abraham suruh hundumin Lazarus eina ningetkan dengakap 5 seninangku i rumah gelah ulamin ia bali ras aku pepagin. Adidah kam si ukur-ukuri kelenda pemindon kalak baya enda tuhu-tuhukin ngenda ia litbas pusuhna ya ukur guna perdiataikan manusia silang-lang na guna senina na enda laha labu enda ukur kemanusiaan si bersih ataina belah na sedekah enda pe mansuruh-suruhun ngalasarus enda genduari pe suruh-suruh saja arkiteken Abraham. Janah limana senina na enda pe ipakai na enda jadi alasan saja gelah namin idalinkan Lazarus min kai perukuran na peraten. Maka dahkah bagi ka mankala si sitik pela bolit lit peka bas pusuhna. Kala si kei ibas idur kematen nari pe laboban si ngobah kai pe ibas iya. Si tengah makana Lazarus dumna ipekei ke Yesus. Tapi kala si natap ada saja menjadi cakap nakrina larobah sitik pe ibas pusuhna guna natap teman seninana si keliheng. Jelma si bagenda arkiteken prumandai ia ajarkan Yesus maka kala si bagenda ngomenda tubing pratenna ngokeri terkis-kis krina nurani kemanusiaan naji pusuh si tubing enda kat si ngkurungi ia singkarangkan ia ibas neraka. Maka Yesus arkiteken perumpamaan enda nyah-nyahkan kita ngitlah kam berbagi si rehnai bas pusuh pratendu si bagus si bersih. Maka perlu singat tep kejahatan enda pasti lid balas. Tapi ningkala kekelengan lakap enda kejahatan maka maun-maun lalit sidat balasna ibas jelmanari tapi ibas di badana. Bapa dan turang rasina kekelengan labo ngenda situhuna kini bayakan sila menghuli isi pe perlu ngenda bayak tapi mata pratensi pentang nang dangi keperluan temana manusia dang sila menghuli maka tugas ta mekap jadi titi si memperjumpakan si bayak rasi musil kita kalak Katolik dahinta mekap si sampati kalak si bayak guna nidah dalan si menghuli gelah nangasup berbagi
penahang baban berat kalak si musil alu dalan si payau cocok tuhu. Janah bagi kalak si baliras Lazarus perlu ngeinda si sampati gelah nam teguh pusuh pratenna ula ia putus asa. Di Batala pernah nadingkan kalak sini tempat-tempalan alik pengarapenna kaipe idoni einda. Pendahinta mekap selaku kalak rekini teken mempetandakan ayau di Bata si Bali ras kita singgit nampati mereka pusukta. Maka ada perlu si persingeti melala kalak tek maka basada paksa pagin tupung ia keke maka ia nggobayak. Tapi si tuhuna kal kerina si bagenda rupana nggomenda bas ia setengah payo tuhu sebab ia labo tuh si tuhuna medem tapi keke pace ebe di Bata masu kam krina bapa ras anak ras kesah si badia. Amin. Sadayoga kita kerina ibas gereja si badia.